Acha kierere yako. Mungu amenituma leo, siku ya leo, na kuambia baraka zimefika kwako. Baraka, pokea baraka. Unajua hiyo chai, Biblia inasema ukipewa utapewa maradufu. Wacha nikwambie kijana, katika kitabu cha Mathayo inasema hivi, siku moja itafika utaondolewa mashinda yako yote. Lakini wacha. Naona wewe ni mtu ambaye uko na utu, wewe ni mtu ambaye mzuri. Ndio maana nakwambia leo Biblia inasema unaenda kubarikiwa, maisha yako yanaenda kuchange kutoka siku moja. Biblia imeanguka, lakini usijali, ni katika harakati ya ibada kijana. Wacha nikwambie hivi, tunaviombea Yesu abariki. Mungu, Biblia inasema unaenda kubarikiwa kutoka siku ya leo. Sawa, unajua ni mambo gani tena? Mungu ametuma leo akaniambia venye ambavyo nimechukua mkate wako na kinywaji chako, ndivyo ambavyo mashinda yako yanaenda kuondolewa katika maisha yako. Mashinda? Wewe unajua niko na mashinda ngapi wewe? Unajua hiyo kierere yako utakuponza, utanikumbuka. Utanikumbuka. Usikatae baraka kijana. Unajua utanikumbuka. Unajua nakwambia nini? Yaani unajua nikwambia, acha nikwambie kijana. Leo baraka zimefika kwako. Na vitu hivi umenipa. Mungu anaona akiwa juu mbinguni. Unaenda kubarikiwa. Unajua ninakwambia nini wewe? Hakuna, usijali. Unajua usiwe na hofu. Unajua nini iko hapa? Usiwe na nini? Niambie, ni chai ama basi nini iko hapa? Niambie basi. Unaona? Unataka nini? Unaona hii ndawa? Ndawa? Unaona? Hii ndawa nimeweka hapa na hapa kwa keki. Nilikuwa nataka kunjua. Kierere yako imekuleta ndio kufa yangu. No. No. Kufa yangu. No. That is impossible. Impossible. Ikierere yako hata ikifanze. Shika malizia. Nyamaza. Shika malizia. Shika umalizie. Malizia shika. Hata kierere yako.